ngesikhathi wena sekumele uchame cha ugxilile kuleyo ngifuna awungeke uchame sekumele ngikuchamise mina mawuchama wena kuyenzekani ukuthi ayilikhiphe ngoba lapho mase ngichama kuqala ngichamele wena emxo kuyenzeka phela uthola ukuthi kuya ngokuthi yabo mase ukuchama ngithi kusuke kuya ngokuthi umuntu umfila kangakanani noma uenjoy kangakanani mawukuthi ngempela mhlawumbe kade nje sasihalelana ngenza mhlawumbe ngichame eqala usabhizi usaheva siqhubeke futhi siheve so ngizofuna ukuchamela phansi ngizothi uzofuna ukuchamela mina ngichamelelani wena angithi wena nje indoda lana hi guys, I'm Mjali. I'm from Enquthu. Ngilana ngizokhuluma ngendaba ye gender noma indlela engiphila ngayo ngokobulili. So ngiphila impilo yokuthandana ngobulili obufanayo. Ngasho ngithi I'm gay and I'm proud of that. It's not like ukuthi usuke ayikuthi kusuke kwi-career noma usuke ukhetha ngobuthanda ukuthandana ngobulili obufanayo kusuke kuyimizwa engaphakathi njengoba nginemizwa nawe unemizwa futhi especially abantu aba-straight ngizobhekisa nje ukubona kubuhlungu ucwaswa kanti futhi ngingasho ngithi mawusuke uphila lempilo uyafana nokuthi uyisiphiwo sabazali usuku umzali wakho usuke ephiwe nje ukuthi okay ngizale umntanami ekanje ngamthola umfana ngathola ukuthi umfana but awumazi ukuthi umuntu mayesekhula ukuthi kuzoba kanjani njengoba sengazathi ama gay athatheka kancane nanoma ngabe ikuphi ama gay nje ahleze ethathwa kancane bafethu ngizombengelela igama ngumxolisi hayi inkosi makwasithole idabo wakhona la emsini ephumule esigodini sasempindweni uzanele la benginembuzo mayelana nabantu abagay ngifuna ukuthola ulwazi ukuthi baphila yiphi impilo so sengitholile abangichazela kodwa lokho ngakuboni futhi kahle hayi lento abantu abagay ngiyiboni kahle ngoba manje igcina isilimazela nezingane lezethu esizalayo sokhula nalento singazi ukuthi ichazani ayilungile nje qobo nje sidala ayifuneki futhi mina engakusho ngama-gay ngiphila impilo yobugay thandana ngobulili ofanayo abo ukuba gay guys not like ukuthi usuke ukuxosha phansi o mhlambe ulale uvuke usuyikho ayihambi kanjalo baba abo ngathi uba gay kuyafana nokuthi uyisiphiwo nje umuntu ogay so mina njengoba ngiphila ngakho ke ngingasho ngithi ngiyasdefenda ngingasho futhi ukuthi nje ngichaze kabanzi ngakho yabo so wena kulokho kukupho mhlambe okuphatha kabi okukudina mhlambe uma ngabe kukhulunywa ngomuntu ogay uzofeka lento kuba gay waqala kanjani wavuka nje usugay noma into nje wathi wena ngiyawuthi ngicreate ukuthi ngibe yilento le yazi ukuthini yabo wemxo yabo lento yokuba gay eqalaphi umuntu ogay noma umuntu mawumbona ukuthi uzophila lempilo uboka nje uthatha isikhathi sakho uma ngabe izingane idlala lapha yathiwa yini lento edlalwa izingane ngaphandle komuzi umasigcozi ubuka ingane ukuthi lo mayidlala uthanda yaphi iphatha mawukuthi umntwana womfana uthanda ukuba yini lapho ngithi yazi ukuthi lapha yana mawuyolokhuza khona ubaba kuba khona umama uyabona mina kwaqala lapho ukuthi nje bengibona ukuthi is not so wena ngamanye maziqonda ungitshela ukuthi uzibe isitabane yaqala lapha komasigcozi lento endidlala umasigcozi ukuba isitabane wemqo uzalwa nakho yezwa because uzalwa nakho hayi ukuthi into oyithola oyithola nje emhlabeni lento ingemizwa mxo mangachazela ingemizwa ukuthi mina nginemizwa yabantu besifazane mina ezompho nginemizwa yabantu besifazane futhi lokho angeke kusashintsha
ukuba yimi nje ngeke kusashintsha. Mina lapha engisho khona lapha emidlalweni lo weingane ngangithanda ukuba umama. Nedike phela ke kusho ukuthi abanganaka phela ekhaya ukuthi hayi mhlawumbe usamncane cha kwaya kwaqina nje impela ngigcina nje ngikhula. Sengena e-stageini sokuthi manje nami senginemizwa ke manje la kwase kuhlukana khona. So wena ngalento yakho ukuba isitabane uyayiqhenya ngakho. Ngiyayiqhenya futhi ngoba kusoze kushintshe. Hayi lo butabane bele into ephedayo into engayiboni mina futhi nje hayi manje ngiyayibheka nje into engeke zisebenzele into efuna ukuqedwa nje nyaka. Ngazi ukuthi kanjani. Inkinga manake angeke uzuqede. Lento engihlezi ngisho ukuthi akunanyanga nasangoma yalapha ubutabane. Mawuyisitabane nje usitabane finish. Bukuphi ubumnandi kulento yena? Usho bomnandi? Angithi abo njoba nawe u straight nje. Lempilo yakho yokuthi u straight. Nami lempilo yami yokuthi ngigay iyona nto nami engi-enjoyayo ukuthi ngigay. Noma mhlawumbe usho bomnandi endaweni ecachaqashile. Yebo. Semalo ngoba kahle mawuthi lento uyibheka hayi lento yokuba isitabane angiyiboni nje ekubona kuthiwa kuya ngami ngazi sinakhelele inizwe nihlale nodwa ngeke uza kwenzeka lokho baba ngoba indebe ezitabane sekuthiwa nje mina ke nje ngumfo sithola sengithandana nesitabane so mama sengiphulaza impela indoda nje ngizwe ukuthi mina intshebe ngiphulaza. You see this one okwani lubricant yenza sebenzisa mangiheva isiza wami ha hey iyagreza nenza ukuthi nje kuthambe kahle during ihlofhlof sizosho ukuthi kuthambe ngiyigcoba nami naye ugaye uyayigcoba. Yes so mina ke njengoba ngigay ngile gay eintombazane. Yabo mxo ayikho into ebhlungu njengokuthi uthi uyahamba la uhamba khona o mhlawumbe ejobheni nje uyezwa abantu emuva bayakuhlekeni isitabane lesi yabo ibhlungu lonto leyo and futhi nalo nje legama elithi isitabane ya angiphiki ngisona but libuhlungu ngoba guys ubutabane naye ukuthi siyazenzela bafethu awubalansise la the yini lento yakho lo leni egcobayo yebo. So mina nawe ngithi mina lento ingathi sobabili siyathandana mase kumele sishone phansi kocatsini ngibona ngathi usu-on usuyangifuna le phela sisuke si-on sonke ngisuke ngi-on u-on manje ngim-one lo munye umuntu wesilisa mina kuyadependa khohlwa angeke vele mxo ngoba wena awunayo leya mizwa yokuthi thandana nomunye umuntu wesilisa yabo kwagesi sihlukene kaningi amagesi kuhlukene kaningi noma ngeke ngikwazi ukuthi ngichaze konke because isikhathi anginaso kahle yabo amagay khona i-top khona i-bottom khona lokho abakubiza ngeverse ngizokuxoxela ke namhlanje. I-bottom ile gay elumina njengoba ungibona nje njengoba bese ngichazela ukuthi ilo oyintombazane bottom bakubiza kanjalo kube khona i-top ilo mjitha olala amagay kuphela akathandana nentombazane ngesikhathi ethandana namagay yena nje uyafaka kube khona lokho abathi i-verse ake ngithi mhlambe ngiyi-verse mina for example ngizokudla ngiphinde ngidliwe yebo lonto leyo so mina ngiyareceive nje kuphela mawuthi uzokudla uphinde udliwe lokho engichazayo leyo ukuthi mhlambe lesi mhlambe sisendlini yebo lonto leyo okay unakhuze ke sembedeni ke siqale ke ungishaye bese ezothi umunye waza nami ngikushaya phela ngoba usungishayile lokho phikayo no lalela yikho vele ukuthi bafethu anikhona ukuthi ni understand yebo lonto leyo into ekhuluma ngaphakathi umuntu imizwa bese bakhona ama-after 9 ama-after 9 ila basikatsamela ngomnyama baba abaphika nje ngawe nje
esimuntu hayi lokhu ngane this isaba this isaba that ebomnyameni umuzi sethi impho phela mase uhamba ungangishiso hamba sonke yabo lonto leyo uvela ubonje ukuthi awushem okay phela nami ukuthi ngiyathanda ke sihamba sengusibheleke wemathatha hayi masifika phela kumele ngwenze ngikudunisise noma khona indlela yakho lala ngayo hayibo lala ngendlela nje obusuku la nomuntu esifazane futhi azekho izitayile esingazenzi nathi kwilokhuzana kwi-sex ayikho nje hayini mangazwa yini hayi nzima hayi ngeke ngikhowa kodwa futhi no wemqo yazi ukuthi yikho ukuthi kulesi sikhathi samanje isikhathi samanje asifani saqala yabona kudala yebo ngangingekho kodwa uye uzwa abantu mangabe sebesho ukuthi kudala yayikhona lento kodwa babeyifihla manje ngitsheleke uzophila impilo okungeyona yakho i-fake life kuyoba nini ayikho into ebuhlungu nje ukuthi uphile impilo obona ukuthi abona la ngiyiphoqa mina kuba umfana mfethu ukuthi ngibe umfana straight akaze kuvume kusuka nje esikoleni kodwa futhi okumnandi ngokuthi mawu-acceptwe ifamily umuntu angaphandle uzokwenzelani mawu-acceptwe ifamily ayikho into ozoyenza ngomuntu angaphandle itabane kudala zazikhona babeyifihla abantu bakhona ngekhathi zodlama entontoni wathi so thina ke singama 2000 sabantu abasha yebo lonto leyo omunye umuntu umbona ukuthi uyayiphila impilo yabo mina ngiyakwazi ukubona umuntu gay ngibona ukuthi ish waziphila phansi kwencindezi yebo lonto leyo waziphila ngaphansi kwencindezi because ngiyayazi le nto leya yambona yena ukuthi mhlambe ngabe uyasabi environment indawo mhlambe akahlala kuyona akaphila kiyo nabantu abaphila nabo yabo lonto leyo mina ngifuna ngiqamba yabo nje ukuthi uthini wena uyangicwasa okanjani hayi mina ngiyayiphila impilo yami yokuba gay futhi ngiyaenjoya ngoba uyikhethela cha angikhethela ngamngani wami angilalanga nje ngavuka ngathi sengistabane cha ngiyakuzwa kodwa noma ngakuzwisisi futhi angisoze ngikuzwisise hayi inzima lentweni kodwa hayi khona yini elikhuni hey yini elikhuni so leya base-12 kumele utholeke i-boyfriend iyona athi ekhaya izokutshela mpho ngiyakuthanda yes ngiyashelwa mina yashela yes ngiyashelwa ngempela ngifuna uqamba manga angifuna ukukhohlisa dala ngisesikole phela kwakuyilokho ake sisho kanye mina njengoba ngumxolisi nje manje ngisuke ngize kuwe ngithi hayi nomfana angifasise nje ibe yodwa iround kungaba njani jeez nathini ayikho into emnandi njengaleyo kodwa phela kuyadependa ukuthi labe lo mfana ngiyamthanda yini or angimthandi yabo njengoba ngisho ukuthi ena ngiyafana ngisipana nentombazane because nami uzothi uyafika uzongishela hayi ngithi hayi lutho baba lutho okay ngapha manje uzothi angushare ngithi ngiyacela ngithi hayi mama ngomiwe impela la ngifasise impela nje oyela usumini kakhulu hawo sengavele ngikhokhe manje uthi kanjani ya ngakufasisa aba ngiyabona suwehle sukhumulo madoda ngakufasisa ayikho into wrong ayikho into wrong yabo njengoba usuku enjoy ulele mole nomuntu osifazane ngi-enjoy simthu uzo enjoy abawu hayi ngeke nebawu enjoy yake ngeke hayi ngeke simthu how lingena lonke demqo aliphumi nale mpahla yale edle lutho nje yabo thina before so have i-sex uyayiklina nje ube right mawuklina phela manje mawuklina fana noma ugeza cha phela hayi ukuthi ugeza isithala singeni sedliwe sigcina la impahla ngaphandle no yabo leli mhlambe ngithi okay umuntu wami uyeza mhlambe ungifonele izolo okay mhlambe uyasho ukuthi okay baby ngizokubona kusasa ayi all right ngiyahamba ngiyothenga lawo maphilisi engiwathengayo okanye ngiyahamba ngiyopeta ngenzele nje ukuthi futhi ngiyakubheka nje nokudla ukuthi hayi okay namhlanje angizukudla ubhontshisi ngobhontshisi uyasiphedwa lesisi
ayiyeke ngizuke ukuthi phela bengifuna ukunderstand ukuthi okay ke sesenza lena ayisaphumi nale yapi ngangiphuka ngibuyi nale yapi naphatha lutho hey lutho yaze ngaqeda futhi ke mina ungaqeda nje ungaqeda nje hayi angiboni kungangilunga hayibo kuzolunga yini into enzima mxo so wena nje njoba kade ngisho ukuthi angeke uyiphoqe imizwa angeke uyiphoqe imizwa angeke uyiphoqe ukuthi ena ngihalelwe ukiss kaMpho wena mangabe usuke uze kimi as umuntu ophila lempilo suke kukhona le yanto osuke unayo kuma hormones akho suke ikhona le yanto osuke unayo so nsukuwe nje kusashintshe kusiyozufa nje uyilento iyona ngilento engiyona futhi ke impela uyabona ke njoba nje sengikwazi nje ukuthi hayi intashika ikanjani angeke ngisashintsha mntama angeke njoba kade ngisho nje ukuthi akekho umuntu ongalapha yonke lento le naye ngikuzwa kahle kodwa kunzima ku right nje iya enjoy ke life yakho ngayi kunzima kodwa futhi uyazi ukuthi into engeke ngeqaphele yini la isemakhaya la yabona mangathiwa uya koGoli Thekwini hayi lapha uyadela baba abagqoka iziketi cha mina ngisigqoka isiketi abagqoka iziketi nabarokwe lapho kuyo angikwazi ukuthi nje obusamangazwa yimi ungibona la manje uya kulezi indawo lezi ungafika ubaba zokuthini masukhuluma ngalokho kulezi indawo vele nawo gold ngibabona kodwa ungenayo le yana lo lwazi labo babona mangizozela nje isibonelo khona nje umfana ngihlala nayo bengasona start benjengami but ethanda umuntu esitane ngokuthi enibenzani ubemnikeza imali mayiqeda ukulala nje ngathi so la ndoda uzukhetha ukulala nenye indoda uthi ufuna imali sometimes ngathini sometimes omunye uya eze ngalento yokuthi ama-gay anemali mina nkosami cha nginayo ke umuntu uthola ukuthi uthandana ne-gay ngoba linemali kusuka kuyindlela yokuthi usuke ufuna imali unawo la mizwa yalona omunye umjitha nedi phela kusuka indlela yokuthi ufuna imali nisile kaphela nini manje nithanda kabi because nawe nje mathiwa ngiyabribe mngani wami ngithi nali K hayi no 1K awungeke imali phela hayi ngeke mfana hayi inkosi yami hayi ngeke hayi ngibhuqoze nje impela nje ungangibhuqoza ngishwibe hawu hayi yini wrong man yini wrong okurong ukuthi ngoba nakho ngigay mhlawumbe kurong nje konke nje nginayo endle ngicela kumele ngikuyeke hayi ngicela vele siye ngiyakhumula ngicela na 6 pack anginayo 6 pack mina nginayo 6 pack wena la anginayo 6 pack ngiyakuphanisela banje khona izinqa hayibo awu hayi kahle bo ungakwenza nje ngabe phela lapho mfana ke ngaba ligijima kahle igazi lapho fela livuke ngisho ukuvuka impela angifuni ukuqamba mama kubuya ngithanda kanjani igora engangawe hayi ngumtholeke siyami hayi qobo khahla hayibo no ngiyadlalela hayi ukuthi ngiyakhalela nje ngiyakutesta nje hayibo mina ama-type ami abafana engibathandayo bafana bazile ndawo isuka nama-brackets yami ngifaka induku nganiyela ubutabane benu umxo ngisho wathi uthatha intamba baba ngilengisa kuloya muthi ngizofa nje ngife futhi ngiyiso hayi ngiyabona ngiyibona lonto leyo angeke kushintshe hayi ungehlule singalwile ngiyathaba mhlawumbe ukuthi ke ukuncane ucoshile mhlawumbe noma usungibona noma kuthiwa ngihamba phi hayi uyawazi ukuthi hayi pho yavela is fine futhi nje mhlawumbe ke ngoba nginokudlula nje ukuthi ngiyababona abafana vele mangabe kudlula umuntu ololu hlobo kusale kuba khona imvungu ngemuva mhlawumbe ke usuyosho kumuntu onolwazi kancane ukuthi hayi no guysini hayi ngeke sashintsha khululekani unje nje into kumele nje usim understand ayike into emnandi understandwa yezwa because kubhlungu mfana ukuhletshwa ngento nawe ongazange uyibize ngoba cha angibizanga kubhlungu nje impela because noma akacelanga wathi mayizala wathi uzela umfana kuqiqi
yakhuluma imizwa ngaphakathi yakhuluma igazi yasuka lapha kuMasigcosa hayi basixoxe ngithanda ubomama angitato nodoli nasesikoleni mina nganginje eprimary but ngathini ngaqala ngakufihla ngisase primary yabo ngisenalokho ukuthi yo mhlawumbe uthisha o abafundi kodwa bengisola ayithe ngisaya esikole ke baba hayi ngangishibiza ngase ngudlama uzizwa ngaphakathi ngobutabane ba nginje ngilokuchaza intodo nje hawu manje mele ngenze njani ngife no akuphinde ke ukungibalansisela ngoba angifuni ukusala ngifuna ngithi ngisuka la usuka nawe la ngibe sengi-understanda kangcono lento yakho ngithi ke mina nawe sinto eyodwa sesiyaheva lapha embhedeni sisobabili ngesikhathi wena siheva sobabili ngesikhathi wena uona ukuthi ufuna mina noma nompepe lapho ona ukuthi ufuna mina nawe Wemxo okay ngiyawuthanda lo mbuzo because ngiyayithanda umbuzo yazi ukuthi kumnandi ukuthi umuntu akubuze kunokuthi akuhlebe noma ahambe xoxa yeah angithi nami nginemizwa yokuthi uma ngenza ucansi ngiyaona ukhumbule phela ukuthi kutheni livuka amalibonelini okay kodwa ke hayi ukuthi mhlambe uma ngabe ngiyi-on cha so-ona nje ngaphambili ngikhuluma nje iqiniso ngiona nje la engichama khona uyezwa yini because ilokhuzane ibhodi yami eyomuntu wesilisa angiphiki isakhiwo uyezwa yini so uma ngabe mhlambe ake sihlaphe uyaqala hawu umpho nayo on futhi kushuthi uzofuna ukushaya nami cha lokho kusuke kuphawu lokuthi nami nginayo imizwa ngi-on but hayi ukuthi ngifuna ukusenda cha lutho ngisuke ngi-on nje ukuthi nginemizwa lento engiyenzayo ngiyayi-enjoya ngiyayibona lonto leyo so nalo limile lapha ngaphansi ngesikhathi ngishaya mina ngapha hawu phela kuyenzeka uthola ukuthi mhlambe kuba leso sikhathi leso but still ngisa-enjoya yazi mina ngesikhathi seni ngiqala ukuzwa lento le ngangithi niphethe izinto embili yebo angasho niphethe izinto embili yazi ukuthi babehlala besho njalo babehlala besho njalo ayikho lonto leyo ayikho lokuthi usuke unobulili obubili emzimbeni owodwa ayikho lonto leyo ngoba fana nalento abathi ama-lesbian khona ama-lesbian khona ama-gay yezwa yini mina ngili-gay i-lesbian ile ntombazane bona isikhwenqa lamabhulukwe isiyatebhisa isihamba yaqhosha loyo ke noma ngikhulume ngabakhulu because angiyazi yaba impilo angifuna uqamba manga ngiyazi yebo lonto leyo naye isakhiwo sakhe uyaya kuma-period lo muntu loyo kuyaba usho kulaba amantombazane naye lo oyindoda uyaya kuma-period kanjani futhi phela ngathini phela yebo ilokhuzane imzimba ngeke ishintshe ukuthi kahlehle wena uyini kodwa ngempilo ephilayo yebo lonto leyo because yebo umjitha yena kodwa isakhiwo sakhe esentombazane unemumuzi nje lo muntu loyo ngaphansi unemumuzi lo muntu loyo kodwa ukuthola ukuthini uyabasetha hayi ngiyakuzwa bishoba dingisho ukuthi ngeke ngigxile khona kakhulu ke uyabona lonto leyo so la kithi ke hayi asibazo drop mina nje angiyazi drop ukuthi into enjani lento abafana because angithi akho sifo engisithola ngokuthi hayi bengifake endaweni ukuthi cha no yazi ukuthi mina angikwazi ukukhisa umuntu esifazana selongathi inhlo wazwa indoda azwa indoda show asiphinde futhi sibalansisana ngisho lathi ngiyithanda umbuzo mngani wami yeah ngizokubuza nje ngezokudena kodwa noma isikhathi singasavumi okay khona la ngisale khona kancane angazi kusale kanjani ngesithi sesiyenza ukucansa sekufika isikhathi sokuthi ngichame mina
noma kufika isikhathi sokuthi ngikuchamise uchama ngaphi wena awungibalansise lapho chama lapha evoveni noma uchama ngaphi ebackside chama ngaphambili uchama ngaphambili yo hey kunzima so ke ukini like uwe wedwa wasokini abafana baningi ngesikhathi nihlezi ukuphi ukuqhubekayo kwena kuqhubeka ukuthi umjida noma kuvuka uqhubeka ukuthi wena uyile into eyiyona yokuba isitabana qhubeka nje lento yami yokuba gay angithi basuke sebengazi vele yini ikuphi esengizokushintsha sengizofake kuyenzeka la kulabantu sihlezi samajida sonke bese mhlawumbe uhayele mina or uhayele oyedwa wethu kulabantu esihlezi nabo ubusayilombuzo kanje ngifuna ukwazi nje ukuthi kwenzakalani ikuphi okuvukayo ngesikhathi samajida kuvuka ubujida noma kuvuka ubutabane yabo mangihleli namajitha nje lese mhlambe sihlalele mhlambe phasi kwesihlahla o mhlambe siyaphuza yabo because ngiyathanda ukuphuza nabafana nkosi yami yangathini anginankinga ukuphuza nabafana but ngibheka ukuthi laba engisuke ngihleli nabo bangitreata kanjani kodwa mawukuthi amajitha njengenankinga siyahlala nabo khona nje bazi ukuthi umpho gay kodwa phela kuyenza ukuthola mhlambe ngithi nkosi yami mangathola nje lesasilenjana nje siyongithi nje kawota so ufuna lesilenjana esihlezi sesiwumjida umjida ngithi ngisho ukuthi mhlambe ngithi nje abokufana lento ekuthiwa i-crush mxo kufana nokuthi ngiyamcrusha ngaleso sikhathi yabo lonto leyo ngithi nkosi yami uyamfana nabangani bami bayazi inkosi yami ke ngihlezi ke nje ngisho ukuthi guyizini wazi wami uhlelo yamfana uma lo mfana lo kade ngihleni naye uyayibona lonto leyo kulabafana kade ngihleni nabo ngiyaba nayo crush ukuthi mhlawumbe mengangithi nje noma ubusuku obubodwa kodwa ukuthi ke lesikhathi asivuma kahle mina lento yakho ebutabana angifuni ukuyivuma awufuni futhi ukuyiphika ngizathi futhi angifuni ukuyiphisa ngani na ngokuthi ngesikhathi wena sekumele uchame cha ugxilile kuleyo ngifuna ukuyi awungeke uchame sekumele ngikuchamise mina mawuchama wena kuyenzekani ukuthi ayilikhiphe ngoba lapho mase ngichama kuqala ngichamele wena emxo kuyenzeka phela uthola ukuthi kuya ngokuthi yabo mase ukuchama ngithi kusuke kuya ngokuthi umuntu umfila kangakanani noma uenjoy kangakanani mawukuthi ngempela mhlawumbe kade nje sasihalelana ngenza mhlawumbe ngichame eqala usabhizi usaheva siqhubeke futhi siheve so ngizofuna ukuchamela phansi ngizothi uzofuna ukuchamela mina ngichamelelani wena angithi wena nje indoda lana lapho bengifuna uunderstand kodwa ngifuna uunderstand angeke futhi ngize ngiunderstand ba angiyiboni lento yini hayi ngeke ongcono vele siyeke sengiqeda nje engakusho ukuthi yabo mangabe ugay noma mhlawumbe uphila ngokusaba yogazini ayikho into ebhlungu nje ukuphila ngokusaba mawuzizwa nje ukuthi okay mhlawumbe angazi ukuthi ngizokufeza kanjani ukuba gay kuveze nje uzophila futhi ukuthi bazokuhleka o bazokucwasa akunamatheli mina ngabe ngifana nengweke phela ke ngoba kade baqala bengihleka bengicwasa bekhulume wonke lo magama lawo yebo lonto leyo so mawukuthi nje unemizwa yobunye ubulili bobulilo ofanayo iphile nje mntakama lo mpilo leyo because kubhlungu ukuphila ngaphansi kwelokhuzana kokuphila impilo yokuba closet kubhlungu ngiyakwazi ukuba closet bafowethu no inkulumo yethu sihambe ngathi siyithanda ukufika egcineni kodwa mayifika egcineni anginelisekile ngezathu ezithize so mangithi ngezathu ezithize ngesikhathi abazali bami bezala mina bathi bazela insizwa ngithola so bathi nebezela insizwa lapho babheka abazukulu babheka ukuthi bafuna inkoti la ekhaya ufuna kwanda umndeni mina nje ngumjida lento yobutabane ngiyayiphikisa futhi angeke ngize ngiyibone angifuni ukuthi nje
ukuthi nje ngikhulume ngayo isikhathi eside ngoba ekugcina kwakhona abazali kufanele beyiqhenye ngami bethola umakoti bethola abazukulu ayiqeda phela yagogo baba yagogo mali ufuna ukuthuma abazukulu. So I'm Mtshali, I'm from Enguthu, ngiphila impilo yokuthandana ngobulili obufanayo, ngasho ngithi I'm gay and I'm proud of that. So wena ngalento yakho uba isitabane uyayiqhenya ngakho. Ngiyayiqhenya futhi ngoba kusoze kushintshe. Akunanyanga nasangoma yalapha ubutabane. Mawuyisitabane nje isitabane finish. Ngakuphanisela banje khona izinqa. Hayibo. Awu. Ukuba isitabane wemqu uzalwa nakho. Ingemizwa ukuthi mina nginemizwa yabantu besifazane mina ezompho. Nginemizwa yabantu besifazane. Mase kuthiwa kumele uthole i-boyfriend. Iyona asekhaya izokuthetha mpho ngiyakuthanda. Yes, ngiyashelwa mina. Yashela. Yes. Aliphumi nale yampahla yale edle. Lutho nje. Uyabo thina before so have i-sex. Uyayiqina nje ube right. Bakuhlekeni isitabane lesi yabo ibhlungu lonto leyo and futhi nalo nje legama elithi isitabane ya angiphiki ngiyisola but libhlungu. So bathi nebezela insizwe lapho babhekeni babheka abazukulu babheka ukuthi bafuna umakoti la ekhaya ufuna kwanda umndeni. Mina nje ngumjida lento yobutabane ngiyayiphikisa. Mhlambe angazi ukuthi ngizokuveza kanjani ukuba gay. Ukuveze nje uzophila futhi ukuthi bazokuhleka o bazokucwasa akunamatheli.